Sibingelele. Khona umuntu okakhathazeka uthola ukuthi ufisa ukuthi athandwe abantu. Mhlawumbe ufuna ukuthandwa yibona bonke abantu, yabo. Yini angasayenza ukuthi abantu bamthande? Uthola mhlawumbe ayikho into ongayenzayo, kodwa ayinokhathazekile ukuthi kunabantu abangamthandi. Yabona mfowethu, uma ukuthi ufuna ukuthandwa abantu bonke. Mhlawumbe ufuna ukuthandwa abantu bonke ekini, mhlawumbe ufuna ukuthandwa abantu bonke esontweni, mhlawumbe ufuna ukuthandwa abantu bonke emsebenzini, mhlawumbe ufuna ukuthandwa abantu bonke emphakathini as a whole. Kunezinto eziwu-3 engizozibala ekumele ukuthi uyivumele. Lezi zinto uma uyivumela bazokuthanda bonke abantu la usuke uhamba khona. Uzoba isithandwa and you will live happily ever after ngoba bazobe bekuthanda abantu. Number 3, kumele ukuthi uyivumele, kumele uvumele ukuthi abantu bakuxhaphaze. Bazokuthanda-ke abantu uma uvuma, uwuswidi, uxhaphazeka. Bazokuthanda abantu, uzoba isithandwa kubona. Uthola ukuthi kokunye omunye umuntu uzokaboleka imali kuwena, athi cela ungiboleke imali, nginosizi, ingane yami ayidlile, kunje, abike zonke inkinga zakhe. Bese uyamsiza ube nesihawu, ngoba uyakwazi ukuhlupheka ukuthi kunjani. Right? Bese yena eyafika athatha ukulunga kwakho, akuthathe for weakness. Uthola ukuthi akasafuna ukukukhokhela. Usobika izaba le nale, uselungisa okwakho, useyakumisa okwakho. Ngoba kumele uxhaphazeke wena. Uthi mase udinga imali yakho, agcina sekhipha ngisho amagama awukubukela phansi, noma ukweyisa, noma awuku-undermine. Omunye azazasho ukuthi hawu uyikholwa. Mhlawumbe nisonta naye lo muntu. Songijahe kanje sisonta nawe, uyikholwa kanti uthandazani. Yini ingoba ufuna ukuthi uvume ukuthi uxhashazwe. The fact ukuthi ekhipha amagama kanje ingoba uvumanga ukuxhashazwa. So, uma ufuna ukuthandwa abantu bonke la usuke uhamba khona. Number 3, vuma ukuthi bakuxhaphaze. Kuzothi number 2, uma ufuna ukuthi uthandwe abantu kuyo yonke indawo la uhamba khona, iba ngaphansi kwabo ngokwempumelelo. Ungabafici ngempumelelo futhi ungabadluli ngempumelelo. Hlezi ungaphansi kwabo ngokwempumelelo, bazokuthanda-ke abantu. Kuzokwenzeka mfethu, mhlawumbe ufike emsebenzini, ufike ungelutho, ungene kwi-entry level, mhlawumbe babe welcoming, bakuthande ngoba ungaphansi kwabo. They are above you, they are superior to you, they know more than you know, yabo. So they'll be very friendly, babe helpful ukuthi bakufundise, baprove ukuthi how good they are, how special they are. As soon as you catch up, ufunda izinto, ubamba izinto, uqale unconywe, uqale ukhuphuka, bese uyapronyotha, uzokubona okwakhweza ikati emthini. Once wazowapronyotha, wabaphatha beno-20 years bela enkampanini, mhlawumbe uno-2 years, uzokubona okwakhweza ikati emthini. So abantu bayakuthanda uma ungaphansi kwabo. Ungalingani nabo ngempumelelo futhi ungabadluli ngoba nizoba izitha. Kokunye uthola ukuthi uzofika endaweni ethize, mhlawumbe uthola ukuthi isimo sakho besingekho right, mhlawumbe ucela ukuhlaliswa khona, mhlawumbe bakucuphise khona. Kuhambe izimane zibe right izinto, uphumelele, ugcina usuthola yakho indawo, wakho umuzi, manje wakho istezi. Uyobe usutshela kuthiwa lona esahlupheka wehlala la iwokweni lalisekhaya, njengoba sayitshela nje. Yini usuke wenza iphutha, wenza ngaphezulu kwabo, waphumelela ngaphezulu kwabo. So ukuze abantu bakuthande all over la uhamba khona, number 2, ungenzi ngaphezulu kwabo, ungaphumeleli ngaphezulu kwabo. Bazokuthanda-ke abantu, otherwise it's impossible. Kuzothi number 1, uma ufuna ukuthi abantu bakuthande, kumele ube isicelebane. Ungalithandi iqiniso futhi ungalimeli iqiniso, ngoba it's impossible ukuthi bakuthande abantu if umeli iqiniso. Abantu bamthanda umuntu oyisicelebane, ovuma yonke into, ovumelana nabo, obafavor noma bebheda abafave, angabatshela iqiniso. Bayamthanda-ke abantu umuntu onjalo. So nawo bazokuthanda-ke uma uvuma yonke into abayishoyo. Kodwa uma uzobatshela iqiniso, uma iqiniso, uzokubona okwakhweza ikati emthini. Uzokubona okwakhweza ikati emthini. Umuzwe umuntu esekhipha amadala ethi ngimdala kunawe. Yini ingoba usuke wamela iqiniso uyingane. Umuzi umuntu esethi phela ngikuphethe la ukhunjule ukuthi uphethwe yimini. Yazi indaba ingoba usuke wamela iqiniso ekuphethe.
Wama eqinisweni wena wangaya ngokuthi ubani unani. Abantu abalifuneki iqiniso. Nangento abangayifuni abantu emhlabeni, number 1 iqiniso. So uma ufuna ukuthandwa kumele udlalele kude nalo. Sabonga kakhulu.